Inumia ana e nei uri o Ngāti Kearoa Ngāti Tuara hi ngā wai Māori o Karamū Tākina, ko ngā whenua kei te tahataha o te puna wai nei ko whakahokia ki te iwi. When we first came back, you just feel like crying, you know, it's kind of, it's quite a spiritual, moving kind of experience. But, you know, we're also pleased and happy that it's coming back. So mixed of feelings, really. The whole area is pretty excited. Hei tā Robin Barge, kei tarahati o te Rūnanga, ka wai tohua e rātau me te kaurihera i tētahi whakaitanga mahitahi i te tau 2022 i tō rātau marae o tārewa Pounamu. I nā e nei, ka mahitahi te iwi me te kaurihera hei kaitiaki o ngā wai whakahirahira mō Rotorua. There was a sign up talking about the site, and it talked all about, you know, the city councillors who had opened the site and been here and done this and done that. There was no mention of the iwi. We want actually to have our mana whenua acknowledged not only on paper but on the site. We haven't been able to access it for the last 70 years or so, and so it's a really good opportunity, I think, for our hapu to come back here, and now we can actually work in partnership with the council to actually develop this area. Ko Young te tūngane o Robin Barge ko ia hoki, tērā I pukumahi kia whakahokia mai te wai me ngā whenua. Whai muri I tōna rironga I ngā tau 50 ki raro I te ture Public Works. We're quite happy to share the water with the Rotorua because it's getting bigger and growing, and so we feel like we're kind of following in the footsteps of our tūpuna and what they wanted, and finally getting the arrangement that they had intended. Ko raru pea te ngā wairere, I roto I ngā kāinga o te takiwāni, ko raru. Nā reira e me mihi ka tika I te mea he whakaaro nui tērā no ngā tūpuna o roto o Ngāti Kearoa Ngāti Tuara. Ana, kei te whakamana tonu rātau I te whakaaro o ngā tūpuna. Hei tā Robin Barge, kei te takiwā o te 60 ōrau o ngā wai katoa o Rotorua no te puna wai nei. Koinei ko te ara tuatahi o te Karamu Tākina I mua I tōna tai ngātu ki ngā kāinga huhua o Rotorua. Kai roto I te hapori nei e tahi, kāre pei te tino hia hia. Ki te rongo I tēnā kōrero, kāre rāna I te whakapono ki taua kōrero. Engari he māmā te ki te atu, tarake ana te ki te atu. Me he mea ka whaihua te arawa I tētahi mahi, ka whaihua te katoa. And you see the clear water running by, you really begin to understand how important this place was for Ngāti Tuara Ngāti Kia over the past, hundreds of years, and why it became such a sacred place, a tapu place. Titiro whakamuri, kōkiri whakamua, you do have to know your history, you've got to look behind. If we're ever to go forward, we need to know what's happened in the past. Kei te takahi, ngā uri I te ara ka manaku hia ai e ora ua tūpuna. Kia ko ripo ai ngā wai nei hei oranga mō Rotorua. Te Kawa Paora, Aukaha.